بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بقم عزة أخونا أختم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حذيفة الله رسول الله بحذيفة رضي الله تعالى عنه ودار فاوي ميستكم تمنى ميستكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا سؤال دنو من جندوي هذا صحابي سؤال قربي مولي مس هيو كنت تكابه غتونه اهنما استمان كلفان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا سؤال دنوي مي نبا كنت تكابه غتون فتنة تكابه غتون اي كنت تكا نوتي سمبغين حرمتك अला मीहागे दीन सलाम कोफिकम गवानमा एना दे दुनिया के बाजरिकं होदाफ एगोतुं शुबहा वा एम्मेहा कंत तकुम बस दुरहलियुमा इस्लाम दीनुगा अंगवाफावे मन इत्तqa शुबहात हदीस वकरबा फौनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम शुबहातकुं एगा कुडको बे शुबहा वाकमे वज्जिया एगेन दुरहलि वज्ज मीहा फक़द इस्तबरा लिदीनिहि व इरदिहि एनागा अबरा इज्जता अदि एनागा दीन रक्का कोफिए ए दीन हिमाया कोफिए ehennun kam gojjiya ama shakkenne eenage abura izzate ves adi eenage deene ves nonna neme shubha wa kantattaka ehembege rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ifharako ambika madunge tereng handam wa gotum wejjiya ummu salama rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam i'tikafan innoni ko wadanoni ziyarata ehennames giya gendew mattaka nukmadannowi ambika madunna ekko ewagotu zuwanunge demihunna fenumu रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम कम मेदबे फुलना गी वडान्नवी आदि बार बार हिंगवा वडान्नम फेट्टोमु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस वकरवी अला रिस्लिकुमा मडुकुराशे ए तिमन कलेफानुगे अंबिकमदुन्ने तिमन कलेफानुगे अंबिकमदुन्ने ए हिंदुगा द जुवानुन देन्नवी अल्लाहुगे रसूला वस्तिगोता हदीस वकरवणी तोय तिमम्मगे हितुगा कोशेत्तोय ओन्नानी एव्वेस कहला बुरकमन एव्वेस कहला शक्को कमें एव्वेस कहला वसवाह तिमन्ना में हितुगा हम यकीन नोन्नाने दें हदीस वकरवणी इन्न शैतान हम कशर शैताना यजरी मिन इब्न आदम मजरा दम इंसान आगे हशिगोंडुगे तेरेगा दतुर करे ले दतुर करा फदा तिमन कलेफान बिरफुलगे वडान नवीमे तिया दे मीहुंगे दे अखुंगे हितुगे तेरेगा शक्को कमें शैताना उफद्दा फाणकमा बिरुन्ने मिकम मिगोता तिमन कलेफान हदीस वकरबी एहम वीमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम शक्को करे महल्ल तकुं दुरोडान्नवी अदि एफद कमे नुवस कुरव्वामे मी हादिसागा सवमन्ने एगेने एकमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम फार वडागिन हुन्नेवी मिंबरो एमी हुंगे हिता एद सहाबीन रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम हिता कोम्मे स्वरगे नुसीदा कसियार एचितके शैताना वद्दफाणति रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस वकरवणी ए रिवायतुगे आस्फावणी अलगोना हंदाम बागतुगे सफिया है ये तो उम्मु सलमा है नो एबस को जो हंदांगे बोरता सफिया है इन्हा सफिया ए सफिया है देहम बीमा कोम्मे गोते विसयोती एकदा तुहमत करे महल्लु तकुन दुरवेफा एहनी मीहा निकमितुवेगेन आदि मीहा ए ताकुन जे मीहे गोतुगा आदि कियतो इस्लामी उम्मे वेस मीहा बोड़ा निकमितफा मिवानी ए इस्लामी उम्मतुगे तेरेगा तिबे मीस्तकुम फाफा कुराते कुरे फाफतावगे सबबुं एबे मीहुंगे मेदुगा एब्बावंतकम वेस नेतिगेंदानी एब्बावंतक नतीजकम गोजिया एबे मीहुंगे मेदुगा ओन्न उखुवा इस्लामिया नोन्नाने
ukhuwa al-islamiyya natija kamugajjiya bayge terega ufadigendani adawat terikama roliwerikan adawat terikama roliwerikan ufadijja kamugawanama den e bayge terega onnani le horoma emmeha fitna fasatake ehem bima emme boda balambi timage deena timage abra izza rakater kuraveto islam din e faskamagen fonun ekkantange din himayat korum em shakufede kantatakun timage amilla durheliwan jehene etantanun tima eggotakavs ulegen nuwane adikiyetto rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadis rukurwa fawe nubaya mistakunna ekuga ulumum wes ege asar qur'an kama emihage nubaya asar qur'an kama ehem wegen hadis rukurwa fawani al maru ala dini khalilihi fanzuru amman yukhaliluhu mihawani ena garatte mihage dimmatige balashe ena uleni kombayaka ekigato nubaya bayaka ekiga ulen ada koffawa miha kitemme warakavs ena ge abra izze gelluwa dafi sabaki nubaya mihuna ekkon uleve kam gawanamos mihum wes ena balagannani efada bayge gotuga bodiu koffa miule paten nuata drugs beenu kora kodinna ekko miha ule kam gawejjiya timanna eggotakaves beenu nukurame buni kam gavies timanna eya gan nuwame buni kam gavies hama yaqinum wes ehadani dogu ena beenu nukura kam gawejjiya efati jarimatan hingaruga ena nge mihuna ekkon uleven islam diinuga mana korwa fawani rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge dufulun haram korwa fawani ra gengulwe mezege doshugawe sishinu ehem vejjiya miye bune ingeto mizuan kodin timan emihun jassaarugawe seba hunname kariga ekamako detin dos nuwe no ta hatar dos nuwe hama enaves e mastwata kitiga shikaraka vegendani adikiyetto egotan ena bunikam gavis reganu nidannas emihuna ekiga ulemun ena bunani timanna emihuna ekko nuleme nuwata emihun kora kantattake nukurame bay kodin mige terega bule e hama ekani vikkumattaka anebba kodin e bule ege faada degotum wes hoduma ei vikkagen libe fasaves faadaves sebam libigane anebba ane e mastwata kete beenun koggen elibe waguti faada hodagen de duniyege abajjoriyekan ena wege bade kommekas nuba ekwarinna ekuga ulumun ege asar timaya qur'anakan awmenna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis mutakum wesenge anekka mistakum balagannani wes emiha ekule mihuna ekiga tehme salafus salih widalu fawe bidawerinna hawa nafsa tabawegen tu mihun emmeha kantattake forwane ekamaku enayaka noforwene ena ekuga ule ekwarin take ena ekuga ule ekwarin take noforwene am yaqinum bas kitame waraka foroi kam gavis salafus salih miha balagin fawani ena wannatana nukunnatan balagin ifar sufyan ath-thawri kariga mihaku sufyan ath-thawri khud e baghdad de mihakama handamani emiha kariga emiha eki konka mihetto mihuna swal kurmun emiha eki ahlus sunnah wal jamaatu ge mihekama waram mativeri sunnata tabawa mihekamuga emihun eke basbone taarif kurmun vidaloni ena uleni kombayaka ekiga hayye den emihun bunane ena uleni qadarin nakige den vidaloni hembeje enake qadariyeke masalene ta shakke besnete shakke waswahnete nubaya mihuna ekiga ulweni ei nubaya mihaka ehmege abdullah bin mas'ud vidaloni kike miha miskitan ayaruga sateka mihun tibi egeteren emme munafiqen kike vidaloni ena hodagen bes komme gotakunna mes gossama ekkada munafiq miha munafiq kamugajjiya gosmiya kamugajjiya hodagen gosfesena ishinnani ekkada munafiq miha karige hame gotam miha ko anneruga miskitega mulin nubaya mihun tibi ahake kiyane kafarun nunnu enames munafiqun take mitibi mulimes egeterega emme salih hewlafa mihako kurejja kamuga wejjiyas ena hodam gos emme fahun ena ishinde weni hama mibuna hewlafa salih miha kariga ehni hadis roga as fawani innal arwah junudun mujannada mi alwammege hituge ahshiganduge terega mi ruh taki la mihfawa sifan tak fada echke ma ta'araf minha italaf wa ma kara minha ikhtalaf ega ekulun terikama ibbawantakan owejje ruh kamuga wejjiya ena e aqida ge matiga wa ruh kamuga wejjiya ena ge e ule rangalu gotuga wa ruh kamuga wejjiya nujehene riti waka ena kurimatiga daladakaka ena automaticum vesasa gulawene sabaki mi allah lawwafa echen insana hashganuga mi ruhaki algomen hashita kitame waraka inkar kurkamga sawme aqida ki ekachekamuga wejjiya algonmenge ruh ta guligen
algon minna ki la mehifawa baykam gawane enamas ahlul ahwa wal bid'ah ge terega eba mihunge alamaten eba mihun eka koneka kabes warab boda fitna fasad ufadda bayk gotuga wegen dani ebbege terega eba mihunge terega as nonnane ebbes kahala hamajehume insafe adulwarikame nuwata ebbawanta kame nonnan ehem wegen kiyatu qur'an ga allah subhanahu wa taala wahi qurba fani tahsabuhum jami'an eba hi qur'an eba min tibi emmege konne wa qulubuhum shatta ekame eba mihunge hittawani baba mulin halako gosfe komme ka salwan menna miwaha kada keveni ebbawanta kama behe gotun ei islam deenuge warabbodu usulen ei islam deenuga goalawa fani ebbawantave eka konaka en hashigandege misaluga wa fadan wan ehenna salgonna menna miwawataki algon menna ebbawanta kama vore ufedifawa far'i kantatawga ufedifawa ikhtilaf taka bodan iskandeveni kuda ikhtilafen algomenge terega hama ufedeira algon menna mi deveni fursat baba umataka mi islam deenuga mulin haram kurwa fa kame eggotaka ves huddagem waane kame no rega algon bayan kofa waane wala takunu minal mushrikin allah subhanahu wa taala wahi basful yabamihum kafarogen adi mushrikun fada nuwashe wala takunu minal mushrikina min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a ade bamihum din baba kolla baba wunta ke bamihum medga ufaddagen ebamihum ke baba fa bakkam ga wegen fiye mi fadan harmena no mattaka islam deenuga angawa fawani amur kuraba fawani segota allah subhanahu wa taala kirito qur'anuga innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ebamihum faratun bariya wegen wakam mi ayatum allah subhanahu wa taala mi angawani innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay ebamihum deenuga meduga baba on tamu feddi mihum adi ebamihum meduga baba on tayge sawabun fedigen die mihum ebihum teren kalefanu wedanu gannome adi ebamihum na gulun hori bekkam gaves kalefanu wedanu gannome komme kas islam deenuga baba on feddumaki mi shaytanage emme bodu maqsadei rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korba fawani shaytana hama kashawaron mi hijaz karaga shirk kurmataka mayus wajje ekamu e shaytana elana alladhi iblis mayus wajje ehnamas ena mayus enwe mi hunge terega hitta hunge terega eka koneka hunge demi hunge de terega fitna fasado feddamataka eggotakas mayus enwe awmenge terega mitibi waram madu mi iskole deenangule ekama kalgomenge terega ebule eta ba waru ba take kivegento asluga bunakam gojjiya mi algomenge deba kore ebbayki ikhlas ter nuwe ba ekam ga viti ehni allah subhanahu wa taala kirito qur'an ga wahi korba foni in yurida islahan yuwaffiq allah bainahuma allah ga tawfiq demihun libene edemihun haqiqatu gaves demihun ve sulh bainum wakam gojjiya deba mihun ve sulh bainum vejjakam gojjiya emihun ge tereya allah subhanahu wa taala sulh gennawane demihun kura kommes ekako beenu nuwani nuwanta debaganu ge teren kommes ebbaganu ko beenu nuwani sulha ehem wegen sulha demihun ge tereya nasiyoti algona kannege komba ekame ama yaqinu mes guarantee ekamaki mi ayata adi hadis tahuge aliga guarantee libigam wani deba kore kommes ebbayko hama yaqinu mes ekako ei islaha ikhlas terkamak masay kura mi hekam ge wejjiya anekaku islaha ikhlas terkamak masakaten nukure ukhuwa al-islamiyya netigen daane emmeha gottake islam deenuga wani mana korwafa adi ekantata wani mulin neti korwafa egotun doguhedum wes haran korwafa wani adi doguhedum hudda korwafa we demihun sulha kormattaka netto onnan demihun sulha kormattaka tinkamegga tin halategga doguhedeni ege teren en halatake e kobato ei demihun meduga sulha koro ehem bima islam deenuga ukhuwa al-islamiyya netigenda emmeha kantata kemyoni haran korwafa neti korwafa ehnamas eya ukhuwa al-islamiyya e gada kurmattaka anuwata e demehettu mattaka emmeha kantata ves miwani bayan koddewafa adi bayin haran kanta ves miwani adi bay kito emmenu bawegen wa haran kanta rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisul qurba fawni mu'minak daane mu'minak dogenna hadane ene faharega ehen nuba kantata ara ganu idane efad nuba kamves miwati de akhunge meduga ufede fitna nattalu mattaka sulha kurmattaka beenu kurma efad nuba wasilata ves dogu hedun bay befanu vidalu dogennune eta yoti tawriya algon men bahu gahifa dama kanne timu algon men rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fole bafene ega yoti kandeligen dogu hedun hudda kofawa kandeligen lafzu tawriya besno den ilmoring medga ikhtilaf otima e ikhtilafin oyegen algon men terega baba ontan ufaddagen nuwane algon men dannam wanu kutayaki ilmoring emmes bunafawa bas vidalafawa bas
لا إنكار في مسائل الخلاف المعتبرة معتبر خلاف تهوغا إكا كونكا كولي إكا كونكا روليهدا إنكار كوغن نواني إهني منكر إنكار كرمغا شرطك بهوري إيغا تريغا علم ورين بداله فواني معتبر خلاف وجهكم جيا إيغا إنكار نكرويني إيه كروين إنهاس كمكي نصيحة ديجين إكا نقول كرويتو بلمبي إهني معتبر خلافكم غابيس دميهم ترين إكا كحقو غاتغا هوري أدي دميهم اختلاف ومغا صوبون وفدين داني كم غتبيس هما شر أي عبد الله بن مسعود بداله ففدان الخلاف شر نبا كمكي نوتا إيه خلافك أي نبا كمكي أي إبا أنت كان نتالا كمكي إهم ألغون من تريغا إبا أنت كان دمهتة ألغون من بالنجهين مي أهل الأهواء والبدع بدع ورنا آدي هوا نفس تبعين تيمي هنا آدي كافرنا مشركون صفين إبا ميهم بابا وجنني إبا ميهم كودا كودا كنت توجا بابا كوراني إبا ميهم كودا كودا كنت توجا ميها باي ميهم إبا ميهم ترين باي ميهم مرتد كوري دينهم بير كوري آدي أي أهل السنة والجماعة توجا ميه جت ميهم جتريجا وابا نونكم جا إبا ميهم هذا مجندني مي هوا نفس تبعين تيمي هم جوته هوا نفس تبعين تيمي هم كودي كودي كنت توجا أصلا كنوا كنت توجا نجاجين إسلام دينوجا إبا ميهم حكم تكو دينهم بير قرآني إجوتك بس أهل السنة والجماعة جميعنا كي شيخ الإسلام ابن تيمية بدعوة فدان أميهنا كي أي ميستكون نفس أم هوجم واميهم أم أوغاتري ميهم أهل السنة والجماعة جميعنا كي ميستكون أم أوغاتري أم هوجم واميهم إبا أميهم عذر هودان أميهم جي أخاك فراتم فإن كانت توجا تهمة النقران أدي أميهم كيرت القرآن سنة فريهم التبعوان سلف الصالح جي قطن إبا أميهم تبعوان ولين أدي يا خلافا إبا أميهم مسكت النقران إهني إبا أميهم نيجي إبا وانت كموجي أصلك أي كيرت القرآن سنة كان أدي سلف الصالح جي قويكان إيقطن علومن ولكن كان علومنا إبا وانت ويني إنهم قطن علومنك إبا وانت نوينك إبا وانت كان نتيجة كموجيا دعونا فتنة فسادك إهما مي أصلك ألقون من قمهن دانم ونقطة مي ألقون من واحد كذا كم يجندني خوارج النابه قطن آده إسلام دين بابا كل متكا إم بدت رول تان أدا كوري إم نبأ شر مستقون كتريجا فتوري بدعة تكوجي أهل ورينا به قطن ألقون من قطن ريجا بيان كفاوانه أصول بدعة أصول تان إكله فامي واني حترو بايج كتريجا أي كباتو مرجيانا قدرينا آدي رافضينا آدي خوارجون مين كم بايكو أشار بايك بهيجن ديكما يوسف ابن أسباط ويداروني أدي كم أشار بايك مي بهيجن ديا بياتك وكتريمياس إتب بياتك يبهوري مي أصلك بابان تنفذمك إم بدو أصلك وفاوني إبا ميهم الله سبحانه وتعالى كيرت القرآن جا باولا وفا عقيدايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث فرتكم ثابت وعقيدايا سلف الصالح جا عقيدا إبا ميهم اتباعهم عقيدا جا إبا ميهم مغفرة دين ديون إم بدو سببك وفاونني එහෙම මෙගෙන් දන්නවන්තෝ අලගොමෙන් තෙරේගා මිහාර මෂූර ෆෑමිවා හතර මස්හබ් ගාවස් අකීදාගේ හගීගත ලාරුගා හැම එෆද හිතාමරි ගොතකෂේ මියොති හයිගත බුණාකම වෙජ්ජියා වරගින බයක ඔබ දාවා කරේ එබෑම හුන්න කී ඒ ශාෆීන් කම වරගින බයක දාවා කරේ එබෑම හුන්න කී ඒ මාලිකීන් කම වරගින බයක දාවා කරේ එබෑම හුන්න කී හනෆීන් කම එකම දන්නවන්තෝ මීගෙන් එව්වස් බයක ශාෆීන් කම ගාවස් හනෆීන් කම ගාවස් আদি මාලිකීන් කම ගාවස් එව්වස් බයක එබෑගේ ඉමාමුගේ අගීදාගා හිෆාට්ටා ෆෙන්නතේ ඒකකුවස් මාලිකී මස්හබ් ෆෙෂිගෙන් ආරෝගා එබෑමුගේ තරේගවති ඉමාම් මාලික් අගීදා එහෙනමස් ඉසාහතක එබෑමුගේ අගීදාස් බදලෝගෙන් ගොස් خرافي بدعوة عقيدة إبامهم جرسفي أبا ذر الهروي كي مالكي مذهب نسبة كره واربودو إمامين أبا ذر الهروي كاريغا سؤال كرهني كيف وجن هي كهنا كون هي كلامين جتريا إنجه إمام مالك عقيدة ناس إمام مالك فقه أسفا أدي أبو الحسن العشاري عقيدة أي كهنا هي كلامين تدعوا كرهني كلامين كتي مالكي مذهب قاتيو بايك كمشي كهنا هي مالكي مذهب کے فقہ اسفا فرعی کنت توگا مالکی مذہب کے فرات نگافا قدے من کی وگن ہے امام مالک کی عقیدہ قبول نکری ہندوگا ابادر الحروی دالونی ادو ہےگا بغداد کے مغمتی گا تمنا دار قطنیہ کی گا ہنگاف دیا میں امام نے دار قطنیہ کی ایک بلوا ایڑے رفیع کے صوب دماوا کنت تکا اي algon me muhim nukta kimiga dar qutniya kiga timanna dar qutniya ki imam kawati imam ke faratun ilm hasil kurmattaka timanna diyame imam dar qutniya kiga bazar ga baghdad ga hingamun diyame daniko al baqilani nota baqilani
ige Abu Tayyib al-Baqilani ei ashari aqida ge imam Daraqutni mi kanta kurawun gotaki Baqilani ama baddafa nikuriga bosdifa denhama emme mati darajage imamunna kanta kurave gotak kanta kuravi den timanna haram wegen sual den neime e harmangi imame tifadan kanta tikuravi kaakan heyye den vidaloni ei muslimunge horiha muslimunge imameke den Baqilani taarif kuravi Abu Tayyib al-Baqilani ki asluga bana ka usul fi hoga warab funna bus bekale enam aqida ga ashari aqida Abu al-Hasan al-Ashari ke aqida den ebunani Abadar al-Harawi eduhum fashigen timanna a Baqilani ay ko ga ule fashafi me eha hisabu Maliki mazhab ke tere koche wadigen diye ashari aqida wadigen diye ame gota ame terega me Shafi mazhab hitame ki Imam Shafi ki emme bodat imam ge terega menoda no abefule Imam Shafi ge aqida ki sahabin ge aqida Imam Shafi kanta kurava foti sahabin kanta kurava fo eggota enemas algon menna miedu negifami oni Imam Shafi ge faratun fiqh far'i masalata ga war madu masalata ke neguma fo ga algon men label ko ge mioleni Shafi mazhab e kiyage dannoanto algon men ge terega Shafi mazhab e kiyage ulun kam gavis aqida ki Abu al-Hasan al-Ashari ge aqida kivegento Imam Shafi ge aqida negenito Imam Shafi ge aqida sakarati to nune kenge to Imam Shafi ge aqida emme habe funa sengi wadanno kande eligen ei sahabin ge aqida ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan qadde fa aqida ka furiham hardana aqida ge matiga kam wani ekam kivegen to Abu al-Hasan al-Ashari ma fahunga mihe kane ka Abu al-Hasan al-Ashari amuge kuriga puri batul aqida umme gengolani kivegen to alhamdulillah algon men ge amunaki ek yawafati be kan nuati emi hum miharos tibi fitratu ge saftar kam matiga ekakabes nengene mi hagigate enama segateren kudakabes kiyawagen atuwejje kam gojja tibe funnange wadanno wane dajjal yannane chennu Isa alayhi salam e fonu wene chennu aqida miyoti tibe funnange wadanno anunto mi batil aqida kiu kudakabes kiyawa kam gojja onnane den onnani Allah subhanahu wa ta'ala ge sifafulta be situri gotaka badal koramungen dani sabit qur'ane hama ekani fas sifa hay sifa den horiha sifafulta ke Allah subhanahu wa ta'ala ge sifafulta ge ba mihun hituri gotaka hadamungen dani sabit qur'ani asharin eba mihun aqida ga sabit qur'an hama ekani hay sifa lahul hayat wa mafratam hayat wa kama Allah subhanahu wa ta'ala hayat mil kodigam wa kama qabul qur'an adi Allah subhanahu wa ta'ala bas wahi qur'an kama qabul qur'an lahul hayat wal kalam wal basar Allah subhanahu wa ta'ala ei dekadodigam wa ilah kama qabul qur'an mi qabul mi mihun terega bodet mihun lahul hayat wal kalam wal basar sam'un adi Allah subhanahu wa ta'ala dekadodigam wa kan qabul qur'an iradatun irada wa kama Allah subhanahu wa ta'ala mashiyat wa kama ekalang edigodin wa kama kan duniya ga wani qabul qur'an mimihun qabul qur'an wa ilmun den Allah subhanahu wa ta'ala ilmu fulu denodigam wa kama qabul qur'an waqtadar den qadaruga Allah subhanahu wa ta'ala qada qadar miya ebamihun iman wan minun huriha sifatake ebamihun tawil koramungen dan huriha sifatake हम एकani साबित कुरान अशारी मी है सिफा अशारी न की ए हकीकत बुना कमैया अबुल हसन अल अशरी निस्बे बाबे मिबा मी हुन की मी असलुगा इमाम अबुल हसन अल अशरी बातिल अशारी अकीदा गा हुरी रुगा ए हुरी बातिल अकीदा गा मिबा मी मिहार मितिबी ए अकीदा की अबुल हसन अल अशरी तौबा वडागे एम्मेंगे तेरे मिंबर ngara वडागे हेदुं कोळु बेलेवम फहुगा ऐलान करवी तिमन्ना अक़ीदान बरीवगम वमे तिमन्ना अक़ीदान दुर्वगम फीमे एकमक मिबा मी हूं ए बातिल अक़ीदा गा मितिबी मी शाफीन ने मिकिया मी हूं एहम वेगें असलुगा मिहा मियद मिसबा अशारी बेहिगंदे तिंबयका अशारी बेहिगंदे तिंबयका एमी हूं तेरेगे बुले जहमीन हमें सिफाएं एकगतक साबित नुकुराबे मुतवातिर हदीस तबस रद्द कुरामी हूं एगे तेरेगे बुले दज्जाल अन्नान का इनकार कुरामी हूं ईसा अलैहि सलाम फणुवेन का इनकार कुरामी हूं ये तो मीगे तेरेगा बाय मुफक्किरुम बुने सादस्ते कहार वज्जे अदिवस नादे दज्जाल එහෙම ඇඟෙනියේ මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අමිල්ල ෆුල විදාලුයි බස් ෆුලකේ මිබෑම හුණක නේගෙන් ඒතෝ හවා නෆ්ස තබායිෆති මින්වර අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කිරිතු කුර්ආනුග වහී කරවා ෆවාකන් වමා යන්තිකු අනිල් හවා ඉන් හුව ඉල්ලා වහ්යුන් යූහා කලෆාන බස් ෆුලේ අමිල්ල ෆුල විදාලෙන් නුවාකන් අදි කියෙන් හියේ
ei baawala vifawa wahi kami baamuna kannege mihaas nurakkater bayemmi dannam mi ole nukta ki algon tibe funna bayan koddem mi ole nukta ki mi baami hun miyadu duniyega shafiin ne kiyan ole khasa gotega kuda ilme bes vifawi miha kamuga wejji allah rahmel levi ala ko nuni allah rahmel lewa alun teva tibi ege teregas kiyawanti mi hunga teregas ebori allah subhanahu wa taala rahmel levi ala takun eba mi hun sabitoge tibi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ade kalefanuge sahabinge aqida ege matiga sabitogen tibbe bekalunge tibbe nevwa kenno ema allah rahmel levi ala ko menui kudaka wes beera gossa kiyawafi kamuga wejjiya aqida onnani fasidefa nibunahen abul hasan al ashari ga aqida ebe ami hunge fottawga sonnane fiqhu timam men nagani imam shafi ge faratunne ekam eves doge eves tedenno ebe ami fiqh naga kam gojjiya imam shafi eggotaka besudde nukurave inge tom kiyuma kabes imam shafi eggotaka gaburstana gossa qur'an kiyuma besudde nukurave ekam awgon me tere zaman fishigan na kaminge kitemme kudami waraka bes gaburstana gossi kam gojjiya emme kudaminu fatiha kiyawan nukiyawa imam shafi hudda korawa kame nune mi maita maruma foga 40 tos wanden mi hasaru ganu devuma kiyos mi fiqhi masale numba ema namegge baami hun imam shafi imam wani eggot gas imam shafi ke baami hun hagigata kunne iman enwe ham egota inge to hanafin tere adi wakin kantabod hanafin tere ga sama shafi tere ga mi oi warak ginaguna firoga tange boy debaami hun ekwege ufedifa firoga mi ole sufi tere ga miharu mi bimmatiga emme boda feturige mi ole tablighi jamaatuge mi hunaki tablighi jamaatuge mi hunaki mi hanafiinge tere mutaassibogen wati wegantiyo bayaka adi shafiige tere mutaassibogen tiyo bayako evvegen ufaddafawa asluga mutaassib adi dina khilaf partyenge bayenge tablighi naki mi ba mi hu rajya kuriga sannan mi ba mun deke gotuga asanu jemis nuane rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zuwan iruga eggotaka sekalefan baru hunnevi hinduga asay beenu kurawa hennames ekalefan alas kampula odumge sababun nuwata zuwa fulu diumge sababun ekalefan asa kol gengulu vikama sabite fawani miba mi hun deke gotuga asa gengulen jehen hinga oleruga asa jaha gengulen jehen ehmbege miba mi hunge sifatawge terega hemene emme bodo sifeki miba mi hun emme amalta ki qur'ani jahil kamatiga ei khawarijum wes kanta qurafada khawarijunge teregas nulene ilmu ringna nisbeva ham ekakwas ilmu ringna nisbeva miha hurikamga vias ena eki hagigatu guna ko jiya huriga ena kiyevi ilmu handa nattada for miha kawani den ena sifaen asken uleni ena kiyevi ilma kunnu kiyevi ilma kunnu e mulin handa nattada fa hurma fahuga bayak mihunge nufuzga ena badale fonnane gota hagigata badaruga ena gen hunnana kuriga kiyawagen ena e kiyaviruga e huri ilma bes hunnan sababaki test tan hadar omen engene miharus test madan ojje kam gojja mire hela horegen delo wes macca mi narwasagen nam suregen kiyawagen daani madan testung hama nimigen detingadir nuwani se huriha malumatake waya buragen daan ei kiyumge aslaki aslu awataki sei ikhlas tarikamaku nukiyawa kujje kam gojjiya enan hama ekani mi malumata muraja'a kuraweni nuwata kiyeweni hama ekani testo ayama nuwata imtihana kurimati wima emawata ki khawarijunge sifatawge terega rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithul qurba fawa sifatawge terega himene hudatha al asnan sufaha al ahlam emanuna ki ei umruge gotum waralla adi sikunde gotum wara uni nikamati bayaka wegen dan eggotaka wes eba mi hunaka haggen olun nufilane ei kiwegen eba mi hunge mi sifa hunnati jahil kamge sifa ei emme bodu es sifa eba mi hunge jahil kamge sifa ki emme bodu es sifa eggotakum bunewe kahala mi ba mi hun ingeto timannamge tere wanna kamge jiya emme furatama timammenge sharattawge terega himene jahil kam ei tablighi mes sharat qura fadan tablighinge hujjako diha ahar wanden ena buni timanna tablighin na ki ga uluni me diha ahar wanden timanna enge emi hunge kantata wara rangala miharos timanna foikkiya timanna malumat hodan ha fashaira timanna du kollane malumat hodan fashaira du kollane ehennun emi hun gengule emme muqaddas foikkam gawa fadail a'mal gengulen jehen tablighi nisab gengulen jehen zakariya al kandahalawi lifa foittange emi hunge ismi hay
emme warugada mihai sufinge terega adi khasa gotega mi jamaatu tabligh nuwata tablighinge terega emme ismi ha ki kaake muhammad zakaria al kandahalawi ena lifa fottami tablighi nisabes adi hama egota ena lifa fotengei fadail a'mal wes mi hunge terega bukhariya muslim wures ma muqaddas hote edduha tinduha nuwata salis duha mi ba mi nukumegen uleeruga gengulena fotaki fadail a'mal dengi mi hun gengulena imam nawawi ge riyadus salihin ga waragina fadlu tan himenigen wa hadis tabwe ekam ega seburi waragina dhaif hadis ta miyadu ilmi rimani tanqih kurwa algon menne ekanta tab bayan ko devwa ekam mi ba mi hun gengule fadail a'mal ga hunnani muli khurafat ta eba munaka negene e sahhato no tanu sahhato emme furato muqaddima ga sonnani mi kiyawadin dari warako maruwegen ena suwal kurene dari war nasken ko bahiye boni madam bunwene ena marwajje den ustaz macca dane uduhiva damun daruga ene fennani mi hama sida fadail a'mal ga himene riwayata bodati mi hunge imam ge faratun riwa korba fa riwayatange malakul maut marhippa wadanno ata den ega mi onnani malakul maut gaga etifaren alalima ruh wettigen ase kujjaage furanen eli anekkaase kujja anna wahaka duniya mikala khurafi kantattan ega mi onnani tablighinge emme muqaddas efekam ga fadail a'mal adi mige ituran ega honnani mulim wesama mikala sufinna fenna huwafentaka sufinna fenna karamate kiyagen ule kantatta karamatuge terega mi hunne himene emi hunge ustaz duhak miskitan nasgen gos sual kurani kive ustaz miskitan narani emi hunge veriya miskitan narne sual ko mun kademen miskitaw ga adag miskitaw ga namaz kurashe timanna namaz kurani komme farakos ge fuluge fasehata fasagut namaz an gos gega owen enon komme farak namaz kurmi dani konta ge fula ekamen ulani pakistanu ge matinda wote ge chebbe mi wali verina ka beenmanu jem eha machadiyama ibili sas bunan miharo fasagut namaz us kaleg matin kenije mukallafin nune kayati den hewe heddene ulunas magufar difawa horiha jamaat tak ngalumen balada eruga horiha jamaat tabes asluga bunakam wajjiya ebam hinge maqsada ko fonnani allah subhanahu wa taala haram kurabi kantata hudda kuru ega terega khawarijum faha kolleve khawarijum rasulullah sallallahu alaihi wasallam surga wadagen kamge ufar kamge khabar deva fawa etabek shahid kolli khawarijum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebayekan echinu kiyumattaka hadis furtakun awmenna mimmat urshad deva fawa sahabi nang echi ke abam hinge le hudda kurabi khawarijum mihum maramungende khawarijum diinuga mi asfawa haram kantata kurmattaka magfahi kuramungendan awmen terega nengumege terega namas ebuhuri ekal kantatake ege terega misala ka awmen mi bunani kaven kurmattaka nujhe eggotakavs kota daka kaven kurmattaka kota daka nujhe dannawanto kaven kurmattaka kota dan nujheni emi hunnaki tawagutun kamga hadagen namas emi hun kandaligen kafir quran murtad quran mewa mi hunne faragen nu quran bodati fafataka kudi fafatake komme fafaves emme boda emi hun waddani tawagutunna kafirumge tere waddani misala ka bunakam gojjiya rangal awmege terega miyoti islami shariaten nu islami shariaten nu miyoti hitame yakum wahaka dannawal jeheni ehen namos islami shariata hukum nukurun mibam eggotakas faragen nukurane islami shariata hukum nukurami ha hukum nukurani ei allah subhanahu wa ta'ala ge shar'aki ehen hin shar'ataka evvarachkam dekigento nuwata ehen hin shar'ataka vara nikametechkam dekigento nuwata islami shariata hukum nukurani court tawgaves adi amilla fardun takam gavies ebamin hukum nukurani ei hawa nafsa taba vegonto nuwata nunto min evves kam mibam huna nubalan mibam huna kanalige engene mi balan jehe echkam eheni mibam hunga tere mihako kariga sual kuravije kam gawanama rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ru karwa foe al ainu tazni wa zinaha an nazar inge loluge zines lowes zine kore loluge zine ki belume haram wege ma tantana belume ayves zine kore atuge zine ki ei allah subhanahu wa taala haram karwa foa ile anghena ka bihume nuwata ena gaga allume mibam hun kariga kandalige sual ko fikam gawana bunan emi hune kafirin nuwane emi hune kafirin nuwane komme gote vies ei kuda faafe kam ga vies ahar men deke gotuga ei faafen ei islami shariatan enaya nuleveni ei
ඉස්ලාමී ශරියතකේ හැම එකනි කෝට්තවගා හිංගේ එච්චකන් හදාගෙන වාන ඉස්ලාමී ශරියතකේ හැම එකනි හාකිමා කුරංජේ කමෙක්කම හදාගෙන වාන වමන් ලම් යහ්කුම් බිමා අන්සලල්ලාහ් ෆෞලායිකුමුල් කාෆිරුන් ඔතීකි හැම එකනි හාකිමා එකන් නෝ එයි කොම්මේ ෆරදක්වස් ඒ තන්ෆීද් කරමට්ටකා බාවල විෆාවා ආයතෙන් එයි අල්ගොන්මෙන්ගේ ෆරදුන්ගේ තෙරේගා රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සුන්නේ නුදිරුවා ෆරද කුරජ්ජකම ගොජ්ජියා ඒනොස් ඉස්ලාමී ශරියත හුකුම් නොකරණියේ හැම යකීනුම් වෙස් මි අඛුන් තකන් එංගේනේ zine kura miha wes eba kurekan zine e halal noko enage iman kan davumge sababun ekan eba kurekan hama yaqinu mes qabul quran ei algon menge teren bay fara alume magmatin daru gaves mi bala leve iru anhen kodinna dimala mi bala iruga algon me se hudda kogene num balaniki hama yaqin hudda kogene no rabo mi me se bole hama egota e hudda kurmaka anula ena maasiyatahu terega bendevifa wati ekanta kurami hu enames mikudinne miye fargen no qur'an hukum tanfiz kurumuge maana aamugotega mikudin nagani komme kame bes lani waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun kivegen heye miwani mihe ko kafir kori misalaka bunakam gojjiya mihara kotuga kaveni kuran hunna registra nan kiyana kamenne ena murtaddu ko kafir kori kivegen heye ena hama yaqinum ve 16 har nufure kudin kaveni ba kodde ena khitba kiyaruga eggotaka bes mihar ihu zamanuga kiyawulun hasaru gande nukiye ena sunnata eggota khitba kima foga kaveni kodde ena kibege hiye kafir kurani waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun ena ka ninde wene etanuga taguta kafir nuwe ei bunachaki ena ka ninde wene etanuga taguta ka kafir nuwe alugonu kibege hiye kafir kurani miskitan aramen nun hiye miule mihunge fatuga namadu kuramen nun hiye emihun namadu kurani ei eyoti islami ministry of islamic affairs ga ganune bote namaz koggen nuane shafi mazhaba eggota nuni miyoti tagutu ge nizame tagut e bod bayana geni pura kan tafsila kanu dan nota kurave amalan nubalan komme amale ves waddani taguta kafir komge tereya waddafa kafir kuram dani eka mikudin kariga sual kollaf kam gojjiya zine fr kong kafir nu kuram doye bay fr ekudin terega bunana zine fr kofiya kafir nu kuram eti manda menne inge babuni hame defar kofiya hama defar kofiya den harmone zine kofa wakkan kurami ha kafir kurwene heye bay visnal komme saraka ilmu hunna kudin buna nuneke inge timanda me kafir nukurame eko kadeligen bodogen wa faafenge qiyamet dun gadfadegen wa azab libe kame emme bodati mubiqat tagu terege himene faafatange mi egotakos mikanta ta kudakurmatta ka dakka wahake nu ma wegem wa izzat tere khunne eko mi danno mi ole wahake ki mihage hagguga ahlus sunnah jamaatu ga aqida ki mihage hagguga gina etake kuttaken evvies ei lazim kurwa kame nune ena deenum beerwege murtad wegen daka mihegge fardegge hagguga eta bawar kuttaken evvies e kuttaka ki infiradi gotege algon me nazar hingala aruga murtad ko deenum beeru nukura pada kuttake kamga vejjiya mihegge waki fardegge hagguga efada gina kuttaken evvumun ena deenum beerwege nude ma wegen wa khunne migota bunaham evves ilmu mi ena fardegge haysiyatun fardegge hagguga gina etake kuttaken evvumun deenum beerwegen daane bunahama salafus salihunge emme ilmu rek gennawashe imam ahmad widala fayotiye la yahillu li ahadin an yaqula qawlan laysa lahu imam evves mihakan huddawegen nuwe ena yan imamak nuwa bahe bunaka evves mihaka kitemme funna bus kam gaves phd hadan hori kam gaves ena kan hudde nuwe bunaka den kiwegen heye registrar etaga inim heye kafir kurani deharan sual kurin e akhae etaga inna inge revenue stamp wikke inna kujas kafir wan heye ay algon beenmane aslu faragu kuran eta tere wanna kudin eta terege wazifa da kura emmenaki kafir wegen tiyo bayen nunka qadin taken ebatibi allah ba'ala vi gota ek khilafa hukum kurayarga ruhigen tibe mihu nuwata allah ge mi qanuna ki shariat ki secchekama nu deke mihu allah ge shariat ki mi ma harqa secchekama deke mihu mi ba mihu murtad kurumuga evves mihu ki ikhtilaf fennete ekam algon mi dannawani mibuna kujja ena heri wada civil service ge muwazzaf gotuge enamas ena eggotaka wese amal nukurakam gujja kobato ena e ganunen ekkam ga wese ena ga machaw menna hukum kine to tanfiz kurwen ba algon mi arane imam namaz kuran ekam allah taka man shafi mazhab kan quran eka imam shafi kurabi gotta quran imam shafi kuri gotta shay quran shafi mazhab kan imam shafi kuri rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabin kurabi gotta sahabin kurabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurabi gotta e gotta imam shafi kurabi ti algon gotta quran
awgona yaqeen wa civil service ge yo ganuna ka bolen nu damana me mane ki shafi mazhab ay gota quran algon engi kam gas nu quran me kirtu qur'ana sunnatu sabit wa gota qurani imam shafi gota qurwa foti ti bod imam ngi ham yaqeen was miya dawo me terega mitiba dr abdul majid nuwate enum wes bodat borte ilmu ne tabam ver ma he kam bodogen wane efada salafus salih nge bod imam ka tabagen ti beje kam gojja awu demmes denno imam shafi ga aqida ki salafus salih nge sahabi nge aqida e kivegen hiye miyad mitiba shafi taban wambi egota tabawana be bam nge aqida swani salafus salih nge terega tibbe emme isko tibbe rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalifan wa sahabi nge aqida se erunge bam hu kamyab gen dane de duniya gas kamyab gen dane enmes mikudinna bawataki komme mihe ko swaddani emme bodu gulage tere ei तागुतक काफर करो एक तेरे वद्दान काफर करो माफिक वाखुन ने नादा शलगुन बुनी कोबा है ए न कुरा फाफे की काफर कुरमट का में फुरत बलंजे कुरा फाफे तागुतक काफर नोनी अल्लाह गंदी हुआ को फेम बुनी मियद है रजिस्टर तागुतक काफर वाण रजिस्टर नाम कियान कमने एक आवने के कत कियनगे बेर फुशुम बेसवेन्नानी सुन्नते टाइनाला वाह के नुबुना गळगोन टायळम की दन्न बेकम दुगे इख्तिलाफ दिफा मसले इख्तिलाफ वदी जकम गोजिया दन्न बेकम एम एस बस वागतुगा इख्तिलाफ मुअतबर जिया एका हरकश को वाह के नु देकेन गोस बुणम विति नाला सुल विधाने में जमान गा बुशस गमी से भोट्टे क्लिंटन गमी से भोट्टे एलाग मुल विधाने में हार एहनुंत एक वावतक मी दन्न मुलेते हुरिहा कमे komme akhak nuwaddash tagutaka kafir no ami honge terega allah ta kembunne ge terega betibbe tagutaka kafir wa ami ho adi tagut rangala danna mi home se betibbe nudane nu ne mi wawtaki ena kafir kurumge terega algon me balanje ena kuri amal shay me furatama kobato kuri amalaki ena kafir kurmattaka ena kuri amal murtad amal kam gojja dinum beerwa fada amal kam gojja kafir wa amal kam gojja dem balanje ene e hukum ena ga macha fitu eto kiritu qur'an sabitu ena kuri amalaki kufrekam koba he na kuri amal ki tagutaka kafir no me na tagutaka ba kafir we ma begum ba akha kafir we ba ekamu e na kuri kamen nu fenigene algon me mibunani ene ki tagutaka kafir no ami heke imam namaz qura mi hunge terega shafi mazhab agota namaz nukura mi hunge fatuga namaz quran jehidanti ebbe antaka netigen mi emi hunna ebbe awegen rangala ulen jehidanti shaytana mibunani bunashe ene ki tagutaka kafir no ami heke ena tagutaka kafir wana men narane kitem mi mitana ngara shafi mazhab agota namaz nukurani ekam waawata ki shaytana beenwoni awmen terega baba mufadda algon menna ki nikamati baykam ga hadam wege shaytana agota kanta kurani ki eggota ka shaytana been mennu algon men ebba anta wegen tibeka ei kive kirtu qur'an ge tan ayata ke algon ebba wegen tibe wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu baba nuwashe enu ne kitan ayatu gote ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء كونوا عباد الله اخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله كتن حديث كتن أنك مسلم كمثال كي ينهش كنا مثال كم رسول الله صلى الله عليه وسلم جسافني لكن واقعك يا ألقون كافر كرمجا بينهم مني هم بابا أنت مفدا إهم وجين كتن مرانغلام كرميها سودم بينهم مني أنا كتاغوتا كافر نواميه كما تاغوتا كافر نواميه كي أي كين واميه أنا كي أي إيمان كم ركون تاغوت تريجا هم الركون تاغوتا الركون أدرجا واميه إهم وجه أنا كي كافر لكن كبعته أنا كوري فافه كي بنو في كم وجه نوجينه وين الله تكانو جنون مبني رجستر كوري انا كوري حكم ان وتانا نمي قضيه جنس بلاش كافر كرمتك اي قضيه دو الله تعالى غتا خلاف هنا حكم كوري قضيه جنس بلاش جنس كين ايگه مچ حكم هر نم علماء هيغاشه اكم هم تيهن عام حكم جنس كين انا ام انا كافر كفا ريفن ستامپ ويكم انكو جاس كافر كفا اتنا وان ميهم وس كافر كفا اكي وتنا وان ميهم كافر كفا نونتو اتنا رجستر كام رجستر كورمس नुदेवेनी आदि दारिंगे रजिस्ट्री कोरंबस अने उफंदु सर्टिफिकेट हद्दमस नुदेवेनी एकम हम आळुगोंडु ड्राइविंग लाइसेंस होदम बीमा देवे ट्रांसपोर्ट अवस आदि हेंत अंतनवस तेमुना मसलहत मी मसलहत नेतीतो दारिंगे मुळे जिंदगी दाण मिहार गेतो एफद कंतत कनो कॉफी कम गज्जिया अनेक एकल बुना बेणुमणि बायक मी हूं हरां कंतत कुरमटक बेणुमाति आळुगोंड मियदु गोस गेक वद कावन कोल्लाफा माद कुज्जा दु कोल्लाफा गोस हें कुज्जा कावन कोफा मा अनदु साइकिल फात तिमण कुज्जा अरवागिन दुमकी मी हम यगिनु फसेह कमेता मी हें कावन कोरवे कम गज्जिया एम मी कंतत कुरन शैतान बेणु वागतकी अवनफ साळगोण मेस गोला कंततकी ए देम वागुतने तुमाकी मेरे अस्कुर कल्लान सुब्हानकल्लाहु बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।